Ni aciari a thukuru wa Regina Massis uria uri kaunti-ini ya Nakuru mari na marakara na matukuya maingi makimenereria murutani munene wa thukuru ucio. Judith Waiwa uria niwe murutani munene thukuru-ini uyu arari na muthenya munene kuria aretharire marakara ma aciari aya. Kuringana na aciari matiganite thukuru-ini uyu, kwa ihinda rĩa miaka 7 matikoretwo magicemania niguo kwarĩrĩria maundu megie arutwo na uria mathomo mangigacĩrithio. Hakuna parents meeting na hiyo yote tumeongea na ina land kwa deaf ears. Been here for like 7 years. Yes. Tujakuwa na mkutano hata mmoja ya wazazi. Tumejaribu kila kitu tuwezavyo kuongea na hii shule na imefall kwa masikio ambao haiko ready kutusikia. Aciari makiuga marihi thukuru-ini ni makoretwo makiongerereka o tamu no kumana na uthuthuria wao gutiri uthii wa na mbere ukoretwo thukuru-ini uyu. Uwezi niambia utaongeza school fees kutoka 15,000 20,000 na utaki kuona walimu wazazi explain. Na mzazi akichelewa hata na shilingi 1,000 mtoto anafungiwa kwa the whole day. Atolewe hii shule. This is academic school. Atolewe hii shule tupate sister mwenye anajua mtoto ni nini. Maafitha a ministry ya githomo kaunti-ini ya Nakuru nio marahoreririe aciari aya. Giribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjogu wa Wachira.